Yes, aphila laphana ngendlela right ngendlela correct laphana bayi-onyine abantu impongo statement itsavoya isinikethu kwaphana inkoho bathi ichichile mntaladlozi zenza njani khonapha abantu bayi-answer bathi alo welcome to Goliath store kwaphana bathini alo 13 April kwaphana madoda bathi akubizwa zwayo bathi kwasuka embongo lekwaxega emkaba avela bafana kaJohn onjamgodo umuntu kalinje sigoda amanqema mapolo umtezini mntakaze unjamje qheza kuma lo ngislapha umlandzele khona ngathi isiphathi uphuza kwezala umkusa Pona ngantando lo siphephetela ingoma senza lezana zokubhimba manje ngibima ngqama la sira era uzigzag manyongovi sirada zambo zamabheke bazaqethe kunantando bathi ulele uzo khona bona umngani wami uzithola ukho kwampana ntsho ya nge-13 April kwampana isithatha taha mtandlozi ngisho leza phela mtandlozi uzibona uwenza leza zokuchicha ezikwa serious ezibona ngesamankalanyana so like sawufudunyana ntsho yes ya bathi ingoma bathi injongo enjalo manje ngitantsho injongo khulumani bathini khona abo grass wo phafana manje